Kajing temu bansinano da kawai pat kajing kieng ha kate keju kejaka kadai ke bak sorkar kalakren nakapor syakapor henry kamsim lapoi syai ru namar baki kontraktor kren thlia bakador balamang kame hapsu kumban chupen gemau kajing kren bante thamai no ya kadai kajing kieng kala sedang nadu no pra jong usnem azar khandai usnem bau menteri katanat road transport and highways jong ke sorkar me Mahadev Singh Khandela ulawan bu ya umaunong rem hangte hababo din holor kani chief engineer katanat PWD uba El Pasa ulayethu ba ka sorkar kme kala de banyate bat ka waipat ka company na Japan balatip kum ke JICA ban pentrei no yaka bat kumta ka don ka jingkermen ba ka ka company kan pinstet no yaka layethu ru ba ka jing khot tender ban pentrei ya ka ka jing kieng kalakot sya ka sausin ba de hadien ba jing batha na katanat MORTH bakila khotno daka EPC hakaba kito ki company ki bakwa ban pentre ki hapshnahi ya ki jinglut Joseph bat saphapat syak ministry uba pasa ulay thuru baka jinglut ban pentre ya kate ki jingkieng kat kum ki jing odor daka te ka company kan poi syaka laispa san phoklo tingka namar ba ka jingkieng kala tolor plat katanat PWD kala penbenaru ba umsya syu ya ki kali kitmar bakin kit palat ya khandaiton Hablo hawide bani ga jiking doki ne ga ministry jong ga road transport la sanction ne ka hagador ar hajar lais pakhat ar lak hajar lais pakhat ar lak te gani la khotner la sausin hagtender ga balai au hagtender ga basau ki thap tang arngot hi kata udu dahar construction buat PNR construction from Chandigarh तो हालियन गने पर कटकुम का सर्कुलर जो का मिनिस्ट्री पर रोड ट्रांसपोर्ट की ओंग बाई कने का स्कीम खतना लगा EPC मोड पर मोड का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड हा गने उनी कंट्रैक्टर को अवन वन या सिमंता हगने का तंदर ने हब स्नाहि मकी का एस्टिमेट नसनो सुबह उनी एस्टिमेट उनी का मी अप्लाई हजार लाइस पर खरा लाख तो सुबह उनी कंपनी बथेप मंताय गने ulah ban he ne tam kan ne dan dunai kan ne tapi ko ka ministry kan sa alot itu brio kan tapi kumulong menta long hakar kum sti jong kan ministry long asange so ngila ha detail sa ka ministry atau ka EPC mode kan ta hadian kan ne pat dan sa ka wei ka yang ministry teladan ka jinga te ba kan jaika company bakin sim kan ne surok karba ka ne ka company yang Japan pat ka kibu ka ha priority number 2 begini naru selong do doki nomor kisim begini ketura dalu ke selong doki barkane ka dana dubi tu bangmar hado dalu yang kita skim kasim kan juga na po Japan infrastructure construction issue tapi ai ka bai doki ki bura fistu priority number 2 ke on page bro ini ka stroke dengan yang ka jaika tahdum tangi ke apa ni detail jangan ka estimate ng jikiang ro apa sang hiban pas ki ya itu tengnya itu nak exact na ki don bagui ki alternative ay matahi thai kan na gaju na stroke berim bai sai ka musnam ka pi ko na kanton kumbolong mata ba ka silong na ko ti ru daga la ya ka bosu ka si de stroke kani itu ka liang juga state tangim la balong issue nomor 1 kasyong ka Japan ka jaga company ka ban sim ni kan oh sim kan ta long ka sorbi ka hable kondok kini ki na po Japan kini kibri jong ka Japan infrastructure construction association ne temut ki kin hab summit ini ki detail kan tinggi semu misar pa PWD revenue department tapi biasa kata dapat long ke estimate jong LA pat ulah prepare yang ka revenue department nang tang sa sanction sa yuka kumbolong mata ga gini pi kan ba sempor kita ke sempor 4 la ban